Gde ste ljudi? Ovo je specijal za mojih 10 suba. Danas ćemo igrati Wrestler Jump, kao što vidite. Igra je veoma zanimljiva. Vidite jednu promjenu. Evo. Ajde, da ga pobedimo. Danas možemo da pričamo malo o mom kanalu. Dostigao sam 10 suba, tačnije 11, ali to je veliki za mene uspeh. Veliko postignuće, nemoguće je da gubim 3-0. Odigrao sam sada ovu partiju pre ovoga. Izgubio sam 5-1. Da li će i sada biti isto? Nema šanse. Imam 110 valjda pregleda. Veoma veliki uspeh za mene. Od sada, kao što vidite, desilo se veoma velika promjena kod mene. Kupio sam nove slušalice. Veoma su dobre. Od sada ćemo uvijek sa njima snimati, uvijek ću se čujem. Vodimo ja. Mrzim led, šta sam rekao, mrzim led. Ko želi da igra ovu igru, imat će link u opisu videa, u deskripciji tačnije, dole. Kako me ubio. A najviše mrzim da igram po ledu. Daj, nemoguće. Finish, nije finish. Kobra. Ma pogini bre, neću ja. U 4-2. Kako sam ga udario, ljudi moji. Ne, glupo. Laž. Ovo je netačno. Ajdemo još jednom da odigramo. Još malo ćemo da odigramo. Još 2-3 partije. Pa da završimo sa videom. Ako želite da snimam neku igricu ovako preko interneta, napišite u komentaru. Rado ću snimati, pošto nemam mnogo ideja. Ubi me. Joj, boli me glava. Ubi ga. Uroš, ubi ga. Monkey Buster. Ne verujem. Evo ga, sad ćemo da ga razvalimo. Face Plex. Još jednom ovde. 2-0, dobro je. Mislio sam da će onda se prevrne preko mene. Ne. Skoči više. Wow. A daj. Ovo je glupo. Aj, sad sam pukao ako izgubio. Ne. Ubio me. Sada vi mi predložite u sljedećem deskripciji, u komentaru šta sljedeće snimam. Rado ću to snimati. Nemam puno ideja na pameti. Samo ove koje sada igram. Ja sam njega udario. On se udario prvi, ne verujem. Ajmo, povedemo ovu
Ne, ne. 3-3 je ljudi. Veliko finale. Ne! Ne, mislio sam da će on stvarno se udari. A daj. Igramo još jednu partiju. Još jednom da napomenem. Ovo je veliki uspjeh za mene da imam 11 subscribera. Wow, kako me udario. Sad neću omrdam. A daj, nisam trebao da mrdam, udario bi se on. O, ljudi moji. Evo da ima sada ga razbijem. Nećeš moći. Igramo još jednu partiju i to je stvarno to. Možemo da igramo iz 2, ali sam sam trenutno. Razbolio sam se. Monkey Buster. Wow, wow. Ne, ma daj, Dragon Splash. Udari se. Daj, udari se, Mexican shot. A daj, pritiskam. Wow. I ljudi, to je to za ovu epizodu. Link će biti u deskripciji. To je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi, neke druge igre. To je to. Ćao.